some 24 minutes after the hour 10 o'clock. Re na le ditori tše pedi le kgono kapa mathata a mabedi ao e le gore ge e betha 12 o'clock re swantše e bane re lekile a go a lokiša ka moka ga ona. E re ke timile ka molago moroka ka fale ke mofe sebaka a tamiše motheeletši pele re ka tla ra tšwela pele. Professor, a ke go tame malome ka kapa a ke go dumediše baruti ba profeta a ke dumediše batheeletši kua magaeng ba motse community radio station ke dumediša ka mafaratlhatlheng ka dikgokaganyong tša leago madume ke ao ba gešo a go tšwa go phahla a ke boe ke dumediša kgaetšedi ya rena wa maloba o re beng re ne le yena taba rena e tšwela pele re ya ruma ka lehlakoreng la kgaetšedi go ya pele malome ka kapa ga ke go tame ntle le go senya sebaka ke ne nneta gore taba ya kgaetšedi ba ikwele ba ikwešišitše re ka itšea ra pele le yona. e re mohlho mongwe pele re ka ya pele le yona ke botšiše kgaetšedi ya ka mola gore se a re hlaloseditšeng sona maloba o feditše o kgotsofetše goba gone le se a ratang go se tlalletša sa maloba kapa mohlho mongwe go no refa se sengwenyana mabapi le se sengwe mabapi le tše a di boletšeng maloba. Kgaetšedi ya ka maloba o hlalositše ge o fetša go hlalosa ke moka lenane go la tšwela pele ka mokgo wena o re hlaloseditšeng ka gona maloba o kgotsofetše o na le bonnete ba gore dilo tšeo di boletšeng ka moka ga tšona ke dinnete tše wena o di tsebang le tše di tšwang meropeng ge tatago malopo a be a le phekola o na le bonnete ba gore ga gone se o nyakang go se lokiša se e leng gore ga wa se bolela gabotse maloba. a ke nagane gore go na le se ke sa se bolelang gabotse a re leboga kgaetšedi yaka re na le batho ba ke nagana gore ba ka ba i5 ba e leng gore ba tlo ba mogaleng le kgono re na le bommane ba bommane ba sesi ba babedi wa ka mo trusteng ka mo le wa ka kua lefaseng la tloporo and then re na le ba mmušara ba e leng gore ke bona ba kgonneng go lata mme ebile ba be ba mmoloka and then re a boa gape re na le abuti wa kgaetšedi ya rena fa ge ba se 4 gore re ba tla ba i5 e fela ke tlo no kgopela gore ka baka la re yena o re o kgotsofetša gone sa nyakang go se eda and then re tsentšhe batho bale ka o tee o mongwe le mongwe a hlalose se a se tsebago ge a fetša kgaetšedi ya rena o tla ganana le tšona go ba dumelana le tšona le rena re tla mmotšiša ka baka la gore le rena be re sa dula fela maabane prof ke kgonne go kry-a tše dingwe tša ditaba ke founetše ke batho ba mpotša gore no le tabe o re tseba jwale ba be ba mpha motho wo e le gore ke yena wo a kgonneng gore a tle ka koloi ya bolotabahu a tle a tšee mmago rena ye nngwe ye ke discoverileng ka gare a ga tiragalo tše kgaetšedi ya rena o boletše gore ke yena a founetšeng maphodisa e fela ke kry-ile gore ga se yena a founetšeng maphodisa a founetše ke driver ya hash ye e leng gore o ile ga a swantše a tlatše stopo ga a fihla a kry-a stopo se motlaba a founela maphodisa ke ye ke e kry-ileng a gone molato kgaetšedi bo ramolao ba biditše ke mang maphodisa a ka re ke ba biditše ke ile ka re ratšo a biditše ke mang ratšo ba re šala morago maphodisa a biditše ke mang go tšwa nna o latile maphodisa ga se la founela e ke gopola nna eng be le ne le yena mongwe wa heshe o tlile ka morago maphodisa gore a biditše ke wena ratšwa a ke tse re bona ba founena marena re ke ratšwa ke reela gore a ke re maphodisa a ba a dutše a emela babitši ke nyako tseba gore o a tswang go ba bitša ke wena goba ke driver ya hash nna ke a tšwa and then ge o ya go bitša maphodisa stopo sa mma ke ge se sa le ka gae and then ngakeng le jwa neng ye go fileng packet le jwa re tswa exactly Friday ka tšatši le mama a robetše mama ka o tlo go fetše ka labone nako mang
a ke sa gopola gore ne Hai, le a wa Kera- fetše a kere di- Maloba o rile ya Furu. manthapama a sanke ke bolela Furu ntate Moremi. ke rela re Maloba ke kwele ore o ka re mme o robetse labone late Iya ga go e sala Labohlano. ke ge re tsamaya ke founela malome gomme re ya gona ko ngakeng. Okay. and then ge le ile ngakeng ka labokae ka Ka labohlano Labohlano, forogo ee. and then ge le boa ngakeng and then ya ba gona le ya maphodiseng Re tswa maphodiseng no re fitlha ba re ye maphodiseng. le botsa ke ngaka Stopo se sale ka gae. Stopo ne se le ka mo gae. ke kgopela go kweša something le ile ge le tsoga la kry-a mmago lena a repilwe ditho and then la thoma ka go ya ngakeng Ee. before le ya maphodiseng Ee. Ke no re ge ke tsoga Furu go nna go ala ka mokgo ke letletseng kare ke no re ke tsoga ba ntsoša ba nthela ba re tsamaya o be o gotse mollo o tle re tlhapiše mmago vele ka gotša mollo ka nnete ka bja mo monyako ba nthela ba re bula ka bula ge ke fitlha ba re khupulla ka tlabana le mme ka founela malome. malomago e be e le gona a ekwa ka lehu goba o be a kwele ka lehu go tloga maabane Malome re mo founetse maabane gore kgaetšedi go tlhokofetse. a setle Ee a setle o dula kgole bokakang o dula Ramokgaletsana. and then on the video mo ba beng ba le phekola go ne mo ba go botsišang gona ka mašela a e leng gore mašela kapa dikobo tše mme a beng a robetse go tšona gore go berekegile jwang ka tšona wa re o di hlatswitše nako mang a ka tlhalosa sona ntate kakapa le npotsitse la re o bone awa not rena ke ra kua phekolong ya meropo a sanke ke re ke di hlatswitše nna a ke nyako o bolela maaka. tatago malopo a go botsiša ka dišiti tše mme ba robetse Nna go ntho a tšona mpotsisitseng yone ke pakete. Nna ntho a mpotsisitseng ka yone ke pakete. And then kgaetšedi ka gore wena bo o le ngwana why batho ba berekišitše wena go ya dimmušareng le go ya go hlapiša mama mola wena o bo re bo o le o monnyane and then dilo tše dintšhi bo o ka se kgone go ka di dira A ka tsamaya ke nnoši mošareng o tsamaile le bommangwane. le bommangwane and then setlhare se be ba go file sona e be e le letšwa goba e be e le sa go robatša mokgekolo Ke ne be ke sa tsebe ntate Moremi a ke nyako bolela maaka. kua ba ileng kua ge ba go botsa wena gore ngaka ke ye sa- ge e le fa e rileng ngaka o boletse a re ngaka e le tswang go yona o lefile dilo tša nnete. a re botsiše ka tatago malopo Ee. ngaka ye go fileng pakete Ya pakete a se ya exactly la botlhano. Tše ba re fileng tsona tše ke dihlare ke tsone ba re fileng exactly la botlhano mara pakete a ya tla la botlhano. Pakete e tlile kgaetšedi ka ke morago. nyaka go kwešiša mo a kere ge go fetša go ba le lehu ngaka o a tla o bereka stopo ke ra o bereka motse o tlo boa bereke stopo motse o berekile ko wena le stopo se berekile ko wena Stopo na re le ne le nna le koko wa ka a ke sa gopola gore malome na le gona na. ke rela re motse o berekile ko wena Nna motse nkana re ke nna kane ba mphile pakete ba re ke gaša kere a se ntlhalosetse papa go ba le kae na le gona mara na se mo gae o na le somewhere na le toropong. and then a la re ge le mo founela a la tlile o tlile neng o ile o tlile Labohlano a e tla go robatša stopo Maloba o tlile la botlhano bele and le gona ka mo mohung a sekene. and then monna ga go ba le kae bo o dula le yena monna ga go right Nna re sa dule everyday ne ke fele ke mo tlogela magana bošwa ke ya gae ke ya magana bošwa ke mo tlogela. and then monna ga go ba le kae bošego bo mmago a tlhofetseng ka bona Awa nna se go tlile la bone na le gona ge re ya go rekela mme dilo tšeo swantse re mapeše tsone. la bone nako La mohua Mme ena sa ba tlhokofala nako re mo rekela ditšwaro tša ka gare and then a tsamaya mmago a šala a hlokofala a šala a tlhokofala kore o dutsenyana ga a fetse o dulanyana mola re tswang mo re tswang go tswa mo rekela tsona ditswalo mme a tlhokofala. o tlhokofetše monna gago a le gona o mmone monna gago le yena mara ga a kena ka mogare jala o mmona jwang a se a tsena ka gare a sanka ntate mokgala ba ka sanka bona mma ka tlhokofetse go lokile and then monna gago o sepetse a boaneng o tlile a fetša a dula la botlhano ka moka o tlile la botlhano a boa tlatla gape la botlhano o tlile nako mang nna ke sa gopola gore ne le mmabane re bomathuna gane gona mo maphodisa a tlile nako mang ko jarateng ya geno re no re ge re boa kwa Vrogo re tsamaile ka boma 7 ya forogo ya ra ya kwa la boa nako mang a ke sa gopola gona go boa gona a ke nyako tlhokolela maka ke tetlamelela ka le ke sa tsebe re buile mara gore nako ne le mang a ke tsebe mara ga
ya ka go ra gore mmago o robetse bošego ka moka ka mo ntlong and then a mporole half ya mosegare ka moka wa labohlano before a tlo ya mmošareng e ke gopola ga botseng tate ka kapa a ka dula nako e telele spet kwa Denilton maphodiseng ee a ka dula ke nyako tlhokolela maka kgaetšedi o kompotse mo gare ga lena le be le dutse ka mola ntlong ke mang a tlileng ka kgopolwa gore a re tswalele mmama a na a nnoši ka mola gare ga kamora ka moka re tsweng re ye go dula dining room ke te tlhalositše ka re nna ke tswile ke šia bona bakgekolo ba ka fa ka ya ka ntle ge ke boa ke sale ke no tšea tšubeta ka ke ithobala gore go tswaletše mang ke itlhalositše ka re a ke tsebe go and then ge letla le maphodisa monna ga go ba le kae nna le gona le mo kry-ile ka jarateng e nna le gona go tlile jwang gore monna gago e be first suspect mo molatong wa ditho tša mmago awa ke tsebe ke ka mokgwa ngaka yena a bone a kere nka se mo phigiše ka mokgwa ngaka a bone kgaetšedi gabotse taba ya gore maphodisa a tšee founu wa gago le ya monna gago a thomile di tšea ka morago ga phekolo goba a thomile di tšea ge le sa le ka mogae stopo se sa tšwa go tloga ka mogae ba thomile di tšea ge re boa go phekolong ge re boa phekolong ba tlile ba tle ba di tšea ba le nna mo ke dulang gona magana bušwa ba setšha ba se kere selo ba tsamaya ga ba di tšea after ge re boa merupeng ga go ba setšhitše mo ga bo boyfriend ya ka ba setšhitše ga papa go bana baka ba hirile go ba ke ga gago na e le mommagestene se ne a se rekile ba la hlokofala a ke tse gore ena o se rekišitše go ba dirile bang and then after le gola mmago o tšere nako e ka kang before a boela ga gabo go tlamehile after 2 years mara taba ye ya gore lena le bolaile mokgekolo ntše e le gona ee jwa le mpotše mo kgaetšedi ka morago ga gore le tšee taelo ba re le ya go bereka mamago taelo e be le re le ya go bereka mamagago foreng gore a robale gore a tetwele gore go ye go lwa le motho a tšereng diphatsi goba go ye go lwa le motho e leng gore o bolaile mmago be le tšere taelo le re le ya go riang ka yona a ke tse gore ra efe ya mathomo ba ya bobedi ke ra ye ba le fileng ge le ya kummušareng ee a bona ba ne ba re motlotse ka yona gore ba re e tlo dirang a ke tsebe okay le taba gore a senkela lata di-result tša mama gago ke kwele why wena be e sa go babe taba e ka re ba šupa wena gore o boelele kua maphodiseng o ye go nyaka go tseba gore banna taba ya mama e tla kae gobane nna ke latofatšwa ka molato ke mang wa rileng taba tše why bo sa e ganelele kgaetšedi no problema ka ke yone ntate moremi ka go se boelele gape police station a kere le ile la mathomo wena nke bo o boelele o ye go gapeletša go a go nyaka go tseba re ke mang motho a rileng mama dilotše kgaetšedi ya ka ge mmago a tlhokofala mo baneng ba mmago bo o dula le mang ka gae gae ne le kokwa ka našetšatle ka re o sala e tla ka bolwetse ke ra baneng ba mmago oo na e le ngwane wa ngwanyana le babedi ba bašimanyana and then o monne o ne a dula toropong ge mmago a tlhokofala ba be ba le gona ka mo jarateng ee ke nagana se gore na ba le gona a gone mo ke kwang o ba bala gore ka bitša bana ba mma o mongwe ga a fitlha a re taba ke sekete jwale a wa bona a ke nyako bolela maka ke ba boditse ka re mme o hlokofetse and then tše tša go ripiwa ditho re ba boditse ore re ka kgona go letšetša o mogolo o ba le gona a re thomeng ka mmane wa tloporo le ya mo tseba mmane wa tloporo wena le ya kwana le yena e ra kwana o rileng yena ka morago ga taba e ga e fetša go phethagala nna ke gopola boletse selekane ba ile ya ba ntwa se re sa kwana founu ka e sore ke malefa tšaboke dinomoro tša gage šedimo ko founu kae alright motheletše re ya go mmane wa ka kua lefaseng la ka tloporo ke yena ba nkgopetšeng gore ke thome ka yena pele ka baka la gore ke yena a swereng tshedimošo ka botlalo so gone jwa lekgaetšedi go robetse bošego o bona a reng like mama so sale ke motena mpha ngwana ngwanyana alla gore ba sega ketse mma ka na sega o a go fa ngwana ngwanyana o na le yena ngwana ba babedi
tlile mpha bona o monna aparetse white o mongwe aparetse pink. se se ya go ka gore yena ba se gona ka lehu la mama gago ke mang a motšering a go mmontšha lebitla la mmago ka morago ga dipoloko? A ke tsebe ntate Morena, ke ba gae na ena ke tsebe gore wa tšwa direpeng tša mme. Okay, so papa gago yena ka morago ga taba e le ile la no dula ka gae gwa se be le bothata goba le yena o ile a šala e ba le bothata le wena o ile a tshepa gore ke nnete o tšere molomo le leihlo la mma? Ga ke nyaka go bolela maaka nna a sanka ba snacks for nna. Alright, right mothele jwa motse community radio re na le mmane wa go tšwa ka mola lefaseng la ka tloporo ka kua go ya ka mokgoba re boditšego ka gona ke gore ke yena a nago le tshedimošo mmane re a le amogela ebile re a le dumediša le nago lapitšeng tša kgolo motse community radio professor Moremi ka kapa ya radio. ke a le dumediša ntate kapa le ge e le gore a se nna mmane ke nna morwedi wa mmangwane a molli ka moo. Wena ba reng o ne tshedimošo ka moka? Gobane ke ne tshedimošo ka moka ntate kapa gobane ke ile after poloko ya mmamogolo wa ka ke ile ka ya go kokwaka ka mmotšiša gore le hula mmamogolo le le sehlogo ka tsela ye le hlile jwang le hlotše ke eng wa nkwa ntate kapa ke ngwana mmamogolo leina ko wena mankgaetšedi aka? ke nna Mmaphefo Tšeane ka mokeremo. Mmaphefo Tšeane ka keremo ngwana mmane wa molli wa mmane a molli. Re a leboga. So o kwa ka o ile a re ga ntlhalosetša a re yena ge e be a oka mmamogolo wa ka e be se matšatši a matelele yona molli o ile a re a e tšwa mmerekong a tsena ka mo ntlong a feta kokwa ka molapeng a tsena ka mo ntlong ga a fiša ka mo ntlong o dutsenyana sebakanyana a boa ga boa a rena kokwa ka a re mme ke a makala mmago ke kole ka kua o thiba matsogo o emiša matsogo o a thiba kokwa ka a re o reng a emiša matsogo a re a ke tsebe kokwa ka a senke a emelela a ya go tšheka gore motho o a thiba matsogo o thiba ga re yang a gomola ya kwa e gwaya a tswa yena molli a ya shopong ga a boa shopong o kene gape gona ka mola o neng mmare ga a fiša ga boa ka mola le gona o tšere sebaka ga boa a rena kokwa ka re mme nna ka mo ke a tlabega mmago ke kole o ka re moya o tswile nameng kokwa ka ke ge a thoma go emelela a re aowa motho a tla a re matsogo e segale go mebale motho o ka re o motlabile ga a tsena ka mola nnete o kry-ile mmamogolo wa ka a ithobalentše kokwa ka a phetha ka mokgo ba phethang bona ka mokgo ba tsebang a mo pipa o ile ka fetša go mo pipa molli a rela kokwa ka a re e re ke mo šielele gore ke bešo ya gore o ba safety o ile a šielela mmamogolo wa ka moo ka moreng a tsamaya le sethibi go fitlhelela yena a etla le bakgekolo ba babedi ba ba biditšeng ba gona mokgaphamadi gore ba tle ba mo kgotšiša ba tlile bakgekolo bao ka nnete ba etla go mo kgotšiša ka lapeng ga se setlhagileng ba kry-ile kokwa ka a le gona nnete o botse ba ya go bona mohuma a robetšeng ba kgotsa bakgekolo ba le ba decide gore a ba sepele ba ile ba tla ka malao ka nnete ba ile ba robala šego boo ntate ka kapa sekhiele se swere ke molli ka fao go robetse bošego furugo ge go isa ka motsoša ba re tsoga o ye go gotša mollobi ene mmago metse re re kgone go mo tšhapiša o dirile ka mokgwa ba morena ba re tšholla go etsa ka ga tšhietše ba re tšholla mo ke gomme re kgone go tlhapiša mmago nnete o tšhiolotše ba tsena ge ba tsena ba re gomme mo pipolole re kgone go mo thoma o pipolotša ke ra mmamogolo wa ka a sene ditho ba kgotsa mme a re ga kgotsa mme ke kokwaka ge go kgotsiwa kokwa ka re ke tšeuang tšena nabile a re gona legogwa le be ke mo aletše lona ke morwaitše godimo ga lona le kae na gobane ke legogwa le le gore le na le madi legogwa le be le tšere ge go tšeiwa diphatse tša mmamogolo ka go tšeiwa legogwa ba mme godimo ga motsogana o mosekone yana gona mo go thoma go kgotsiwa go ile go kgotsiwa ba re ba bitše malome dinong ke malome wa ka wa ramokgeletsane o mogolo ba re go bitšiwa malome wa ka go bitšiwa le malome wa ka o monnyane ba re go iwe go kgotsiwa ngakeng ngaka e ba thuše ya ba fa pakete o be le
ntate ka kapa mapele kgaetsedi ya ka pakete ye kana o bolela dilo tša la bohlano lewe ee a kere diragalo le bile ya labone go tsogile go kgotsiwa la botlhano ee tlamile go kgotsiwa ya ba gore ba kgetha setso ba re ba go nyakišiša pele ngakeng ngaka e ba tlhaloseditse nnete ya ba botsa gore go diregile be go ne yena molli le bo malome baka ba ile ba ba fa pakete ba re pakete eo ke letswa o tshwanetse go thewe letswa ausi wa ka wa leng ka fao molli o tere pakete go bo malome ba ka babedi a decide gore yena a tshware motse gwa bitsiwa hash go ile go go bitsiwa hash ba re ke nna re ka se dikgone tse ba ka se dikgone ba bitsa maphodisa a biditšwe ke mang ke ba hash ke ka mokgwa ke ekwele no ke ka mokgwa ke ekwele ba hash ke bona ba biditse maphodisa ntate ka kapa okay fine mama ka ke rena o nyetswe o dula mo ga tlhoporo o dula mo kerebe mara na bereka ga tlhoporo ba botsa mama ka lefuletše ba mo tlhalosetsa mama ka re ke tla teketla mama ka nnete o ile ga a ditla ba rena re tse ditse thata di nyaka re ye go mongaka a tlhoporo nnete ba ile ba re ge ba fetsa after poloko ba boloka ka mokibelo ba ile go boloka ba fetsa ba tla ga tlhoporo ge ba fitlha ga tlhoporo ba bolela le mongaka ra wa se tshwenyegeng ke tlo tla ga legwele re tukisa lethasane ka sontaga then ke mo ke tlo le thušang gona nnete go bile ka mokgong tate ka kapa mongaka o tlile ga legwelere ausi o wa ka owe a leng ka moo wa molli mongaka o mo motsisitse gore mohu o bone ke mang ge gore moya o tswile nameng e be e le yena a motsisa re sekhiye sa mo mohu na robetse se swere ke mang e be e le yena bagete ya letswa e be e le yena wa nkwa ntate ka kapa so ba mmotsisa ba re o reng o ile wa kgetha go bitsa bakgekolo ba nna gona bakgekolo mongaka a botsisa bakgekolo ba la re ngwana o le re le morata ga kaakana ba re ngwana ke gore re morate ge re moroma wa romega ke mo videong moo bale ke mo videong ee a re ngwana ke go bakgekolo ba le ba re ngwana gore re morate ge re morom o a romega ba mmotsisa ba re ngaka a botsisa sesi ya ka mo a re sesi ka bakgekolo ba ba ka go roma o ka gana na a re nka se gana ke re ke ngwana ee bantile ba mola ba re ba mmotsisa ba re motho wa mathomo o mo founetseng wa mmotsa ka lehu ke mang a re ke monna gage o boditse monna gage pele ga batho ba ka moka ba family ba morena ba re o wena o founetse monna gago ya ba pele ga batho ba family gomme ka motšhe mohu bone ko wena sekhiele sesore ko wena ke ka moka ko wena mongaka morena re nna suspect ya ka ya mathomo ko wena ge ke setse ke le lephodisa a ra mo fa example a re selo ge se go tena o ka se dirang na a re nka se laša napile a re o ka se laša a re ee a re mo ga matlala go bile le banyana ba babedi ba ileng ba kgabagabisa fispole ba noša mmago bona a re ba re mmago bona wa tenne ka re wa fafatla mara a re ga kwa re a ke re bolaile mmago mara o suspect ya mathomo ee ke ka mokgwa taba ileng ya sepela ka gona yena auso wa ka o a leng ka moo wa molli a boa yena a tetshwana a tla ka ga tlhoporo a lata mongaka a morela a re ke nna ola goreng ke bolaile mme ke le mongaka a moraka le sa tšwela pele ga etsele ka go ba lefeditše awa ke nagana gore ke mo ke fitlhileng ke mo ke tsebang ka gona kgaitsedi before mama e tswa mola ke eng seo se ngangišang goba o dumela kae go tšea diboletsing se ke se ngangišang tate ka kapa ntate moredi tša gore ba re ke kry-ile kokwa ka a dutse montle ba ka re ba mphounetse ke le mmerekong ka bua ba re nna ge ke tšhaiše a senke ke tšhaiše ba mphounetse mmerekong ee ba re tla ya mmago wa go nyaka ka tla ee ya bobedi yeo e ngangišang ya bobedi ke taba gore ba re nna ke khile monyako ke a gana ntate moremi ke kgopela re ntho engwe le engwe le bonang mo go nna ke kgopela re le e bolele le empenyana kgopela le di bolele ee nyane ne se ke la pata selo mo go nna ya sekhiya ke khile monyako wa time room monyako la na go sena sekhiya mole monyako la na o sa khi ke bolela ntho ke tikwišiša na o sa khi jwale potšišo ya ka gona moo ke gore bakgekolo be ba eme kang ge monyako se wa khia go ya go lebelela gore mohu o sala gabotse ba šala ba ema mola mojako nna
ba be ba thibela ke eng gobane mola go be go se gwa khiela ba be ba emele wena lebaka e beileng a sa ke bankemela mtate morena Mm. ke bolela ntho gore ke ba mpiditse ke le mmerekong a kere a sanke nna ka re ge ke rela ge mama a šitšale ka mo ntlong a kere mama o tswaleletše bošego and then go kwagala gore be go se gwa khiela yeah and then ke eng se se pallišeditšeng bakgekolo ba gore ba ye go tsena ka mola ba be ba emele wena ga ile gore ka mola go be go se gwa khiela a sanke bankemela o ba tswa bona a pele sanke bankemela tate moremi mo ke re ke a tepolela nna a sanke a sanke ye nngwe ye o e ngangišang e ka ba yang le ya gore ba re monna ka ke ena ke mmiditseng pele ke mmitsa ba monna ka mma ka tlhokofetša le gona ka mo jarateng ke mmitsa ba ntate moremi ema pele a kere o re ba go fou mmago o tlhokofetse tšatši le ba go biditšeng ka lona o le mmerekong mma ka ke le retse ka re ba mphonetse 2 days ya go latelana ke le mmerekong ke kwele maloba o re bakgekolo ba go biditše furugu ba re tla o bule lebati ebile o pipulile mamago ke no re ge ke fino ke bea ona metsao ba ntsositseng ba re bea metsi o ba go ba ntsositse ba re tsama o bea metsi Ya. re tle re tlhapiše mmago bele ke a tswa ka ntle ka go tša mollo ka bea metsi le ka tšhela ka mostruturung ka bea mo monyako ka mo mmakaleng ka gona ka bula banthela ba re bula monyako ka o bula ga ke fihla ka kwa metsi le ke a bea ba re khupulela mmago and then go bolalwa gore mama ga go legoga le koko a beng a mmeile mo go lona o kry-ile legoga leo le se gona go le legoga le le tšhentšhitšweng eo ntate moremi a kenya botlho ke titlamelela ka melato e le kgole a ke e tsebe eo right a re direng a so ke e tsebe a re direng so a re founeleng mmane wa mo kana mmane ya mo trusteng ge le be le kua mmošareng ba le gona ne e na le gona a re founeleng mmane wa ka trusteng mmane ya ka trusteng ke tsona tšeo motheletši o motse community radio right nkore ke di hwetše ka mo di-phone number tša bona mane okay yeah. Re leka go hwetša se sengwenyana fa ke tlo founela le o e leng gore o be a ne le video ye e leng gore ke a tšatšile go be go phekolwa batho ba video ela ba e bogetše gore e be le scratch ke ile ke ya ke re ke ya go e bona ka kry-ene le scratch ba re video ye re e bogetše go fetela e re lapiša ka baka la gore story sa gona se be se le more interesting re tlo ya go yena pele ga fao a re kweng mmane ka fa gore mmane o tla reng right okay ya re lata mmane wa ka treste motheletši o motse community radio gona fa le go 96.3 FM nke ba re hlalosetše gore bona ba tseba eng mmane le gona ya ke teng ra le nampa re a le dumediša ebile re a le amogela lenaneo la pitšeng tše kgolo go motse community radio nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio ke tsamaya le professor moremi fa go tloga la bobedi le thieleditše seyalemoya le kwele taba tša sesia lena le kgono le ke boletše le lena la mpotša mola le mola ka be ka ra wa gomolang le distori le mantšiwa ka bakala re tlo bolang lena le kwele ngwana bolena ka kua go la keremo le kwele molli wa rena go tloga la bobedi le go nywa le mokwele ke eng se e leng gore le ka se hlalosa se e leng gore le ya se tsebagala se kwa bare nna se nka se hlalosa ne ke teng ke le mogae ke utlwe ge ba mpotsa ba re ausa go hlokofetse ebile ausa go o tsere ditho akere ba re ge ba etswa ngakeng ba re ngaka e ba re o botsisa re a lemati ne le thubilwe na ba re aowa lefestere tšhatlile aowa jale batho ba ba keneng ba yang ka moo ba re ga ba itse gomme molli ke ena neng a na le batlhokolo ba ka fao ee ke ena a na le batlhokolo ba ka fao jale molli a tlhalose ditaba ga tira a diale ene a dumele nto engwe le engwe e le gore ke nnete e diregile a se ka gana kara ke re ka mo
le kwang o ka re ga e bolele ke e feng mmane nnete ya go tsewa diphatse tsa dithogo mme ke le teng ka ge utlwisa motlhoko thata eo ge mohu a ya go hlapišiwa mmušareng ba re lebele le gona ne ke le teng ge o hlapiša se seago o kgonne go bona gore ga ane leihlo a ane melomo e be e le ditho tšeo a sena go tšona fela goba go ne le tše dingwe tše di bego di se gona ile ge re tsoga mo re ya ko a re malomaka ga a nyake motho ka mopele o nyaka ena a namela ka mopele a re a ka mokoloi ka re a o isaka ka re a re namele ka morago ka mo re sepele re ko barora ba re ra ya ko mmušareng ge re fitlha ko mmušareng ge re tshwanetse gore kene bjala batho mo šia kere ka bara ka re go šia ga go thuše selo a re keneng ka fa ra kena ge re fitlha begeile ka nnete a o isaka a sena ditho ke nyaka a sena leiso molomo a ka mo tlase ne o serile ke nyaka go kwešiša gore mmeleng wa gage ka moka ga ona ditho tše di beng di se gona e be e le leihlo le molomo fela goba go be go ne le se sengwe se beng se shota kapa se gona awa nna ke bone leihlo le molomo ka ra ke re mo nna apere gane mohu ga a hlapišiwa mmušareng ga a hlobolo diaparo a hlobolwa ke ba mo hlapišago ba ile ba re ka mokgwa e leng semaka taelo ba mo dirileng ka yona ba ile ba re a seke a hlapišiwa wo ande nna ke re ne ka senganye kgaitsedi wena go bore o bone stopo sa go felelela le bommangwane ke hlatse be le bone jwang lena a ka re se feleletse ntate morena ke ile ka rena se sena molomo le diihlo ke rela gore a ke re ke kwelele re mongaka o le boditse gore le dithobe di se gona la re lena le di bone a ra re di bone nna ke ile ka re ntho e ke sa e tsebeng molomo kona ko o tsebang gore ro bone o se gona leihlo na le se gona ene ge re fitlha ka matlala mongaka ga bina mola a re le diphatse mmago gana diphatse ke segatlha ke ka mokgo ke tlhalositseng alright and then mma go rena mo ba mo ripileng gona molomo le go montšha leihlo ba a sa tšo madi nna a ra bona madi ne go sena madi mo leihlo ne go sa bontshe selo ande mo mo le gona ne go sa bontshe madi mara go bontšha gore o ripile go bontsha gore o ripile le mo leihlong mo ne go bontsha gore leihlo le ntshitse mmane mosegare le bontšhitše gore polelo ya kgaitšedi ya rena moge a re ba ile ba motšhela ka metsa go bela a boputše ngwana e le ge ba moraka ka gae le be le le gona awa ne ke steng nna ba mpiditse ba mpitsa ba re tlaya kwa batho ba lwele ge ke ya kwa ke re ko bona gore batho ba lwetseng ke kry-ile le gore ena ga a teng ebile o tshwarišitse kgaitsedi o tsere ke maphodisa mmane mosegare le boletse gore kgaitsedi be ka moka la bobedi o boletse gore o be a boputše ngwana ge ba motšhela ka metsa go bela mosegare le e ganeditše taba yeo ke ganeditše ngwana ne a sa mmelega a ke re ka ba tshetse ngwana ka metsa ga nna mmelege ba tshetse yena magetla le mmone jwang gore ba sa belega ngwana ka baka la re be le se gona ne ke steng mara ngwana ena na a sa motshwara gore ngwana na ba sa motshwara o konkadime mo kanyana ngwana le kae mmane re gona ke ngaka moremi a bolelang ke kgopela go botšiša mo mmane taba ye a re sa duma e ba e telele re nyako e lokiša le ba bangwe le lena le ile la tshepa gore ke nnete o kgaitšedi o ile a tšea molomo le leihlo la mmage re ka sekeranangisa mangaka ba boletse gore ke bona o ba re ke yena ka ona mokgwa o la e adileng e ka ona mokgwa okay ka morago ga gore go be le taba ye go ile go a phelwa buang ka mola gare ga lapa ka mogare ga lapa go ile go a phelwa bohloko ka re motho o tsere tšhelete ya society aisha o tsa tšhelete ya mmage ya society a tsamaya le rangwana ge gare o ile maphodiseng kae ba batleng go check-a gore mohu bolaile keng o rekile roko ka tšhelete a reka dieta a reka kepisi a re o di reketse ke rangwana ge gore a tla diapare ga e ya lefung ka re o ka se rwa le kepisi o boloka mmago roko le dieta tsa ke natabanatse gore ke diaparo tse ntšha gomme tšhelete ngwe ya dillo le yona na a e tseya nna ba morare disa tšhelete
bana ba batle ba rekele diaparo tsa sekolo a gana ka yona ebile a tlhoile le mokgekolong. Kgaitsedi o tseba eng ka taba go ja tšhelete ya society? tšhelete ya society ntate Moremi ke tsere 300 yes ke a dumela. Wa reka aparo tše mpša? Yes ya dilwe ba bolelang ya morago a ke tsebe ke tsere 300 ke rekile roko gore ba stala yeng ke a dumela. Kepisi? A se kepisi ke kwanle ya uluela a se kepisi. Alright ka morago ga gore kgaitsedi ka gae ka moka ba tshepe gore o tšere ditho tša mamago wena o ile wa phela jwang le bona? O ile a tswela pele o ya ga mmangwane o ya ga mmamogolo o na ba sa kwane le nna ntate Moremi a ke nyaka go tlhokomelela maka ke tetoma a sanke ba kwana le nna le go njwala le boledišana? a ba gone ba le re boelane ge le boelana yela ya morago a senkela ilokiša taba? a sanke. So mama ka kula pellela la ga bokgaitsedi le kwano ga e gona? Le kwano ga e gona motho o ile ka morago ga lehu ge go fetse o bolokwa mmage a tle ga rena gare ena o tlo ba le tšhelete e ntšintši e le gore rena re tlo lotšha mo go yena re sa itse gore a tšhelete ntšhi o tla ba e tsere kae. Ntate Moremi ke mmotsa banka bane after poloko ya mme a sanke ba mpolediša ke e boletse nako mang a sanke ba mpolediša ka after poloko ya mme re boa ka matlala mo mongakeng a sanke ba mpolediša a gona o na mpolediša ka ge re boa ka matlala a sanke ya ke nyako tlhokomelela maka a gona wa ileng a mpolediša ba mmaka tse ba re na ke mo pele ga bona ke ba botse a sanke. That's why nna ke a gopela ke re nna ke gopela gore le mphekoleng bosiratse and nna se ke la pata selo mo go nene gona mo pele ga setšhaba sa batho. No phekolo re tlo e dira mara a ke re ba leta ba lena se se re nyaka go e kwa re ikwišiše mo go ntate Moremi ba se ke ba tlatša ka maka ke batho ba bagolo a ba bolele dinnete ene wa boletseng la mathomo a tlopo rena le ena a re kwana a re boledišane salano ntloya a re boledišane. That's why taba tša di bolelang a ke di tsebe mara tše dintše mmangwane tša di bolele tsona tše dintše ga se nnete tše dintše ke maka. That's why ke ile ka botšiša gore o ganetša go taba efe le efe lena mama mo mogale le tseba eng ka taba ya skie se e leng gore kgaetšedi ba re o ile a sepela le sona se e leng gore be go khieletswe mokgekolo ka gare ga sona? Ke nno ukwa mara ga ka ukwa ga pila gore ke ga mara yona e boletse a dumela le yena a dumela gore yena sekhie ba se swere wala to. And then ge e le gore ke nnete khie be se gona ba gakolo ba lebe ba pallisha ke eng go tsena mola ka gore go be go se gwa khiwa mo nka se ka itse tate ka re nna ne ke se mo ke duma gore le motho a leng ka mo a gona ntwa tlo go ya rabela le ra re ka ira se ke duma gore re nke re kwe ba ileng gore ba be ba le gona kua meropeng ba ileng gore ga se ba family goba CD eo ba be ba ne le yona ba tepogela yona ke nagana gore ntwe re shotang kudu ke go kwa phekolong ya meropa gore tata go Malopo o rileng o botšišitše diputšo tša mohuta mang ba kgona go araba eng ba se arabeng goba re thome ka wa mmuša rapele ya nke re kwa mo ba bereka wa bone stopo a lata maphodisa a se yena ke manager gage o founu ga ga itsene founu ga ga itsene ba nthomela video ye nngwe mo e downloada stara ga ke nagana gore ke yona ya ge go phekolwa ba ke nagana re ke yona e ka re thušang ga botse gore re tle re te kwele gore tata go Malopo o rileng ka molomo wa gage o ba botšišitše diputšo tša mohutamang nnete tsa mastara ga ba nthomela yona šiwe ke nagana gore e tla wela ge re ka te kwela a ke re go ndua le wa kwa gore ola wa kerem o re koko o re and then mane mo le yena tše a di bolelang di ne le go mpotša gore o ka re ga tše dingwe tša tšona ga a shoka tšona ke re ge motho a le shoka taba o nwebola straight thobela mongaka le gona re gona le bolela le kakapa maubane pitšeng tše kgolo go motse community radio ke na le Professor Moremi fa ka mokgola ba ileng a ba le kgopela gore re tlo boledišana ka taba ya lehola mmago rena wo e leng gore o berekile ke mmušara wa lena
mo e leng gore e be e le lehula semaka ka baka la gore ditho tša gage tša mmele di be di shorta a se ne leihlo ebile a se ne le molomo wa ka fase le tseba jwang taba e mongaka? What I remember is that ke khalenyana o ka re ke 2015 or 16. So yes, ke ne ke le manager. No, ke 2011. Yeah, hona go ya ke nto ya. So ene ele on Thursday le la bone le tinyana ka kra call gorno re na le mofu ka mo le tlatla le motse ka osane. Kar okay ka osane re na le poloko ne re boloka ba kereke ya Pentecost ba boloka on Fridays and Tuesdays. So raya polokong ha ke le go polokong ba mfounela gape ba re no re ready bja nong le katla le tla motse. Then ka romela driver ba maya ka gore wa go itse ko wala te mfuku. So di driver tsa rena normally ne re di workshop gore go latsa soko ga o fitlhe wa no tsia o a se tebella wa se lekola like ge ka kra le gore go na le madi oro ka mkgo ngape mo sa utlwisisi, then re founela mapolisa ba tle ba verify taba eo. So driver rile ga fitla a mfounela a re mo go nna motho so ke a mo kry-a mara o a shota hana ditho. So ka no ema gona mo re founela maphodisa ba ne ba na le di-number tsa maphodisa o foune le nna ka phone. So maphodisa ba ya ko motseng nna ba fitla mo ba bona seo ba se bona nna ke ne ke se mo go ne go le driver wa but ba ile ba mfounela ba re no re bone ra mo lokolla gore a motse. Then naga no send something in black and white. Wa bona ka gore ka sana ba tlo re na re segile batho eng ba ngwala lengwalonyana stangalanyana ka verification ra ba de sona. And then mofu atla and then mofu re ya re mo check up ge mhlomong o le ka kapa so o se awe ka bafu gore ba tsamaya bjang o no ka se bone gore o segile. Okay. Ba go re like I get normally ke go sega o tswa madi. And then ge motho a fitla khona bona madi a elela so mofu na le clean in a way just ka ba they've been taught gore o checka bjang. Butlini bo a beng a le go bona le nagana gore ba ile go mosega ba tšea nako ya bona go mo phumula go ba le nagana re madi a koko a go ka be go dirileng ka ona kore o hlatswitse ke sa itse gore nka re ke mang but o hlatswitswe o na le clean o na phumutsa hlatswitse ka mushareng. Mongaka le be le manager ka nako yewe le a re netefaletša ka bolena gore maphodisa ga a bitša ke ba family a biditše ke lena? Maphodisa a biditse ke rena and ebile modimo ga taba eo ga nke go ba le postmortem e nna teng gore ka tsela e e rileng. So eo semakwa mo e ne e se go hlokofala ga mokgekolo e ne le go tsewa ditho ga mokgekolo ka re go ne go na le ba ba reng re morobaditse a le right ka mola. Ke kgopela go botšiša potšišo ye la mafelelo mongaka. Okay. Le a re netefaletša re le ba Motse Community Radio re le ba office ya Professor Moremi le ba theeletše ba theeleditšeng gone jwale gore maphodisa a biditše ke lena ba mmušara e sego family 100%. Mongaka. Alright, a ke go leboge pa le kae ke Moremi a bolela. Ke kgopela go kwešiša gona mo le go nyaka hlahlo gona mo gore ge setopo se thoma se le makatša a ke re mo gongwe ge se ka bolawa mola sa tšeiwa ditho batho ba mmona motho a robetše mola go sa tsoga shota postmortem a e nyakege mo postmortem e a nyakega jale mo go koko wa e ba se ba e dira mo go koko e beile gore koko o robetse a kere ge go robala ge go fitla go interviewa family gore a motho o bothata e ne le eng. So koko le certificate sa gage se re natural death
then gona mo re certifya jwang re be re ngwale natural death ka morago ga gore re ska ba le bohlatse gobane family shi e re fa stopu se ripilo molomo se ntšhitšwe leihlo a ba tsebe gore ke mang ene be ba le ka montlong a gwa thubiwa a gwa riwa selo nna bohlatse bo ba re fang bona ba re koko o robetse ebile re mo robaditše gabotse le ka napa le botshepa bona bohlatse boo nka go fa clarity mo ganyane yeah a ke re receive call Thursday yeah ya gore no mofuko but le tlatla Freitag yeah ke sa go rena ba mme a pele nakonyana so Freitag re fitla re kra a le byang batho ba le baneng ba le teng mo ba makala gore ka gore rena motho re mail a felletse why a le so ya wa bona yona ye nke ino ba go no re go ne dilo tše dingwe di no rara batho nke be ba ile ba gopola ba maphodisa ba ya go nyako tseba rena mogekolo o khathilwe dilo tše a phela goba ka morago na ka gore le hula bokuto o right eo ine a kry anong rena re ba mmušara ba kwa rena ke go phutha ene ge re phutha re netefatsa fela gore motho o re mo kry-ang ditokomane tsa ge di right o loketse gore ka mo phutha so e ne le e nyaka family eo e be bona ba yang go maphodiseng wa bona ba e latella so it seems like ga ba zange ba pressurize zange ba latella le rena re ba mmušara ile ya re tlaba up until re tle re bona video ya Giana ba Giana o na mfonela ba nkgopela gore ke driver ke romele driver ko a neng a bina go teng ga matlala go tlo fa bohlatse bo borileng so ka moromela a ya ko a o fa bohlatse and then later ge ke bolela le ena gape ka re mo ena because driver o tso fa bohlatse ne nna ga ke itse selo ga ke phate le ka mpotsa mohlomong gore go ne go direga eng a re okay ke tla go fonela ka osane the following day ke ga go tla ba dirisane le ena mo go nna ba mpha di-CD ke di bogela tse pedi mongaka ke sa le tsene ganong video ye le bolelang gore le e bone ka bolena dipotšišo tša ngaka family ile ya di araba go kgotsofatša go ya ka mokgwa lena le beng le e bogetše ka gona aowa kore go mongwaka ke tšhaba ditaba ke video tse nna re bolang ka tsona ke na le tsona and di sa re perfect ke na ba ke sa nyake go kena mo go tsona thata go na re mohlomong le ka di bona lena kana le dula kae mongaka ga ke go gole ke gona mo Kgapamadi ene re berle ka sa nyake go fa di details but ke sure go tloga mo go tla mo about 5 minutes all right no re a leboga wa rra re a leboga ke nkong kadime phone yo mong ke founele e no re ka gore video ge ile telele be re tla re a itliše go ba kolo itšwe go njwale e late video yewe jwale o tlo kry phatinyana ye re inyakang re tlo re inyaka mola dipotšišong fale nkore ke dire so ke go founele o mongwe wa ba di video mo ke beng ke latile gona ka hwetša e tloga ena le di-scratch tše dingwe tše dintšhi kudu ba raowa re be re bogela mehle le mehle ka baka la gore e be e swere story se se tšhošago ebile le family ye e be e tetomama le ge ngaka ba butša dipotšišo ka baka la gore go ne le mo ba bolelang gore ngaka ka bo yena o kgonne go bolela mo košeng gore a go bitšwe maphodisa gone jwale ene monna wa sesi ke first suspect go ya ka yena jwale nkore ke phone ke a founa magagešo re berekela go fetša ka baka la re go sane le ba bangwe ka mola ntle ka fale ya sim 1 sim 2 re a leboga re a šoga magagešo wa tseba re šoga thari fa re šoga thari re šoga fa
ba bane le video ba e bogetse go fitlhela e fela scratch ke bolaya ke pelo ya go kereya mo tata go Malopa a beng a butša batho ba dipotšišo. Hello. Thobela kgaitšedi ya ka le gona Le kae? re gona le bolela le morwa motšha Maubane ka kapa ya radio ka Motse Community Radio le nane gona la pitšeng kgolo ke tsama le Professor Moremi Fa. Thank you. Ke le founela mabapi le video ye ke beng ke inyaka e fela ka ya seng khotsofatse ka baka la re itloga e be itloga ena le discretion kudu. Le sa gopola ga botse gore mo videong ye ge Mokgalabe a be a phekola family ye o botšišitše a reng family ya araba ya reng? Mola sitting ge ke gopola ga botse o botšišitše ka taba ya gore o boletše ka taba gore mokgekolo ga a hlokofa ga e ba mosegadi tona a sa phela. Mongaka o boletše jwalo mo video and then a bolela gore dilo tšeo ba mo khathela mo go tsona di kae cause di bontšha di hlatswitše o botšišitše molli wa rena molli a sanka e fetola eo molli o ne problema gore ra motlhaetša mo radio ntho engwe le ngwe wa e gana ke tse gore o e gana jwang cause le ya gore monna ga ke suspect le yena gape ke suspect e boletše ke mongaka a e bolelela for le site la ka mogodilo di diragetšeng ka gona then ka ne re bogela gantši that is why ile ba le di-scratch so molli nna go ya ka nna e kere a bolele nnete and e le gore o tšha go bolela nnete mo radio a le tšendeng ka thoko le a boleleng gore ba tle ba kgone go mo thuša and ge ife a se yena a neng le seabe mo a ntšhe motho a neng le seabe cause go ya ka sepiela o ra gore yena o a tseba gore go diragetše eng go ya ka CD yes and ke gopela go bolela e nngwe she ka bongaka ntate Moremi wa tseba gore tše ntši ka se dintšhe phatlala tša di ne proof go le ngaka le wena o di bona ka mafatlha di nyaka proof tše dintše tšeane na di thia di betha ka dika le diema mara molli a sanka di araba and o boletše gape le ka taba ya mokgekolo gore o rata mokgekolo thata ke no tsebe gore phetolong ya mola go mokgekolo go fetotše yena gore go fetotše mokgekolo o rile ga a fetola a re ke no ba ke morata then ke mola mongaka a bolelang taba gore bakgekolo ba mmotwane le bona bošego mosegare a le bone ebile o ka re o iria joke wa segiwa gana mo phateng ye ke e bolelang eo jwale molli wa rena be re kgopela gore ga balli ba rena le ba ka moso ga ba etla radio nke ba phurulogeng ba tleng ba tlo bolela nnete e seng go tla ba re bona ba tlo hlatswa leina la bona no go hlatswa leina la gago le hlatso o bolela nnete cause ga o etla ka mo radiong o bolela dilo tše di seng gona le rena ba theletše o re bja positioning e seng gabotse re le kwele kgaetšedi yaka kgaetšedi le kae re gona le botšišitše ntlha engwe ya mathomo e ntšheile ke tse le potšišo ya mathomo e rileng ba mmotšišitše gore kore like mola ba botšišitše gore Tšhibeso re ke mang ke yena na kheeletšeng motswadi wa gage a kere a dumela then ba botšiša gape ba bolela gape mongaka ga a bina mole o boletše gore mokgekolo ga a segiwa dilo tšeo o di segile a sa phele e sware gona mo o mokwele ga a bolela so mama nna mo ke mokweleng gona ke mo ileng a re a botšiša mokgekolo a re wa morata ngwanona a re thata motšeana tla mo gona re o ka dumela ge mokgekolo a ka go romana ka re nka se dumele a re o ka gana motho mogolo a go romana awa Maloba ke re wena o boletše gore o ile o ka dumela ka gore a senka ke re nka dumela ntate Moremi a wa bolela gore o ka se gane ge motho mogolo a go roma ke ile ka re o ba ka kwa gabotse ka kapotse o boletše so nno boletše jwalo awa man le se ke la nkgatelela simply ke ile ka re mokgekolola ba motšane moretša re wa o rata ngwane o ka mokgonna a boa a tla mo gona re mokgekolo ga ka go roma ka dumelana ka reng ka seke ke eng le wena mokgekolo o re bolelang ka ena ba re ke ragadi wena o re ke eng ba re ke ragadi ya ke re ge ba re tsebišana gore se fitlhamela ga ba ile ke family
okay and then go and tswela then e pele nngwe a e boletse mogala bola o boletse gore dilo tseo di tsere ke motho wa monna e leng gore a se modudi wa mo a ra se modudi wa mo ke no se gore poleke o go ba kwa ka ntle gore a se wa poleke ya borena ke gore ke manšhaileng gona ka question mark and a bolela gore dilo tse ebile di rekisitswe le tšhelete tse e fedile kana se tšhelete ntši. okay e sware mo ye wa itseba ya e bolela yona eng yeo ke a e tseba. all right then ye nngwe and then ga bolela gore go direkishoditse motho wa tavern wa itseba ye o le yona ke boletse ya monna ga go ba bereka kae ka nako e mmago a tlhokofala nna rekisa mabupi ba utswa setla sa rekisa ba motilibela ba tepereka nna bereka nna rekisa lekgowa a rekisa maupi and then ba mutswetša ba utswa a tlogela kana ba utswa everyday and then ga a fetša go tlogela ya ano dula a setla sa bereka a dula. all right no re a leboga batho ba be ba utswa maupi be ba alata ka gagabo nna e leng shopo kwa strateng re a leboga no re kwele mama re lebogile kudu wa tsere taba ga ile so ga itseding ya ka eng e re ke ye go dula fase nke ke shile mogopolo re dule fase le bagala be ba ke tlo go botsa dikarabo gore re tlo re dia eng ka taba ene o tlile moyeng ga itsedi ya ka o nyaka thušo o nyaka go hlatswa leina la gago gare gane e re ke tle ke dule fase le bageno a ke re wa kwa go re swara kua le kua cause ke kwešiša gore thušo ye o e nyakang o nyaka ya taba ye mara ga se taba ye noši o e nyakelang thušo go ne le tše dingwe tše di go tshwenyang ke mo reng o ile wa re o tle radiong o nyaka gore bophelo ba gago boloke bo be gabotse and then o nyaka gore le leina la gago le hlatswege mmogo le gore ke tše dingwe tša ka gae di tle di loke goba bo o tletše e fela di tletse ka moka o tletše ya mathomo ke ya ye ya mmakere ya bobedi ke tletse bophelo ba lapa laka ya bophelo le bana ba gešo le bana ba geno akere so ke kgopela gore taba ye re tlo no tswa re emišitše gannyane ke ya go dula fase le bagalabe ba re tlo bona gore re bereka jwang ke duma gore ke gahlane le bana ba geno ge ba ka lokolola dipelo ba atle mo ke duma gore ke tlo gabotse a ke re dipoelo ka moka ke tlo go fa tsona ke tlo gapeletša go di buša mo radiong re tle re di lokiše e go nako e sa fetšeng pelo akere then ge e le gore go tlo kgonagala mabapi le taba ya thušwa ka molagae re bone gore thušiwa jwang le wena re bone gore thušiwa jwang le gore mma gore tle re tsebe gore na o bolaile ke wa ikwešiše re nyaka o ikwešiše o dumelelane le rena sa mathomo re santse re tsebe gore mma go bolaile ke ke tše ke di nyakantšeo sa bobedi re tsebe gore na ditho tša mmago di ile kae sa boraro re tsebe gore wa ilena bana ba mama le phatlaletše sa bone re tsebe gore na ntwa e leng ka mola e kgolo ka gare ga lapa la gabo lena e hlola ke eng akere so a se taba e tee santse e nyakwe mara e re ke ye go dula fase nke ke bolela le bagalabe gannyane then ke tlo bolela le bagalabe ba go nako e sa fetšeng pelo re tlo go thuša gaetsedi yaka ka bana butina tlišitše difounu mo motse bola ke tsebe gore abuti ya lena abuti ya go dumetše gore ka gahlana le ena nampile difounu alright ke ya leboga difounu tše tša abuti re tlo mo founela and then re tlo itšea go tloga gona mo re tlo ya pele le yona kere iya di ka difounu tša abuti ba tla re fa tšona ke na tšona mo nna mo ke nagana gore le be le re mo founele le ena ke llata ya re tseneng tabeng ya bobedi taba ye ya batho ba ki e nyaka nako e nyaka nako mara le ge re ka re fa nako re ka se re selo lebaka la re se ra kry-a selo ko gore kgaitsedi ka ke mmoditše maloba ge re tšwele ka moredong re le mola reception gore ke ne problem ya gage ya a ke sa gopola a ke tsebe wa tseba gore ge o ka tšea motho wa mmotšiša ka poloko ya mmage gore go diregileng kapa ya papa ge kapa ya ngwana gabo o tlo go botša from A to Z gore go diregileng mara kgaitsedi ka dilo tše dintšhi ga di tsebe and wa bona batho ba kgapa madi le ba dinaga mabapi bo matlala le hwelere bo naganeng taba ya lapa le ba itse ba gabotse le tšiane be ba motheeleditše ga a bolela a phekola kgoro ye gore na go diregile eng and kgaitsedi yaka thušo a ka se e hwetše a ka seke and a sa ikereng wa bona tšona tše tša gore a ke tsebe
a ke sa gopola e mpontšha gore go ne dilo tse dintšhi tša a di haidang sa mathomo ka mokgo koko a beng a le ka gona ba mmušara ba bitša maphodisa e mpontšha gore ko ditiragalo ya yeo ya la bohlano ka moka ga yona le ditšhelete di tšwele batho ba fiwa dišunya lebaka la gore ke re sowe prof ne ge motho a ripilwe ditho go swana le gore motho o bolailwe go ya ka nna and then ga gone ka mokgo maphodisa a ka no fitlhang a se tšee statement ba no tšea difounu and then ge ba fetša ba tsamaya heshe ya tle ya tšea mohu wa mohutola ga a tšee ke heshe mara mmagoba o tšere ke heshe ka lapeng no forensic no kolo ya pathology e tlileng ya tla ya tšea mohu e leng gore o swantše a ye go hlahlobiwa gore before a ripiwa ditho o be o ripilwe a phela goba a hlokofetse na ga go ne lehu la mohuto we le le ka no tswana la re natural death a senke a tšhekwa mohu gore o ripilwe ke wa bona moroka mahlwa a ka a mabedi ge o ka ema mo wa lebella ka mogare o tlo te bona wena so ba forensic ba kgona go bona gore before mohu a hlokofala ke mango ba lebane le ena ka mahlong mohu o bone eng la mafelelo but dilo tšeo ka moka ga tsona ga di a direga ya e ya makatša ene ya bobedi ke gore mama a ka se tlhatswe leina na nnoši santše a bitše le monno la boe mo wa bona mama ene ke kwa o ka re o re monno la o ka re o rekišitše motse wa gabo o rekišitše ka mokgwa ke nne ke bona o rekišitše ka nasa le gona so ga a rekiša motsola and then a ne bana le wena and then o ra gore lena bale bana ba ga gabo bona yo ba kae ka gore mmaga a mmolokela mo o mmoloketse kae ga gabo and then motso go šala o e tla go ba mo o bile gona jwang mmage ba tšhabile gae na mo monnong o ne a tlile na monaele wa bobedi ne ile monna bobedi wa mmage o monno a nyetse mmage mo monnong o kwa ke mosadi ya bobedi and then why ge mmage a robala ba motšea ba mmušetša morago mo latile mo ka bogadi ke family gage nna so wa bona gore go ne nto e sepelang wena ga e tše ditaba tša gagwe sa le tše dintšhi re tlo di lokiša re tlo dula fase re bolelele wena mara taba e nyaka gore monno ola santše a boe moroka nna o bona go ya ka nna le kwešišo yaka go šala taba kgaetšedi morago ko go tšhela leswika ka metsi goba ko go kitimiša kgogo ka letswai mo mohlomong mo re ka no re moyeng go ne tše dintše a tšhabang go di bolela mara putšo kore wa ya tlile gore nna ile gore tše dingwe tlo tšhaba go di bolela ka kua kgaetšedi yaka ke go boditše le maloba kare ke ne bothata ba gago ba gore ga ke sa gopola mara ntate ka kapa ge ke sa gopole ke reng go lokile ngwanešo re a leboga tswela ko ntle kua re tla go kry-a ko reception and then ba le bangwe ba le ba kgone go tsena re ba thuša